Naimbag nga orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay wala. Sumrek ka, Gino, Barok. Agyamanak, Nana. Malahumay ka. Nagdugaw ka. Nigadikri sa timasapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, adda. Adda dyan silid na. Agsil-silpon. Mabitlaan tayo, baka. Masadutak arumwar. Makaturturo ka. Didak parwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ha? Ay, sige, Nana. Baliwak tulaan ng tagpasyar. Tamangan makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensyakan, Gino, Ay, awawatam lata kumanda, anak ko, Kan, ibati kong ti ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, Nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamutsang wundya, anak ko, Barok. Saanin, Nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ijebalay, Nana. Anyamat ti kasta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano ko maday dyan tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang rik namot. Ay na, Krisa, sana nasayati kasta nga ugalim, Ay, agsupla-suplada ka kidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasaya at sana kasta supsuplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka at kursunada da kakat nga rodanak ko. Nuawan pa nagayat mo kadakwada ibagam itinasaya at di ka gungungat. Ha! Kasursurun akit kitaan ti panagrup-rupa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Inton maminsan nga umay mananday di Gino. Ibagayot awanak. Diyo paspas trekan dito'y balay. Ayun ganyam. Kanin tayo ati ice cream. Kamarunawan. Sayang. Ha? Naimas nga iparis dita burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Naa! Naimbag nga oras mao, Krisa. Ay, Nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang at nagdigdigusan. Urayin yun ni Nanang ko, Tata, Tagdigdigos pa eh. Ikwa. Isaan aninanang mo tigagarak. Nanang! Darasin nyo ata ni! Matiktikanan ni Tata Sani. Sige, Tata. Urayin yun dito'y balkon ni Nanang ko, Taddak pa'y aramida. Ay, ni Krisa kumatigagarak, Maria. Naamok day ta sanay. Tamok ka kursunadam dyan anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnay jay kusina. Napansiguro di ta karo ba? Aniya? Ay, di naksamit kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dyan anak ko. Amom mo ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kuana. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sabaling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaytad mo pasarabom kang kuana. Sayang. Ay, oray ko no sangwan na. Kaya't kau amang ngagan amis mo kan kuana. No talaga, adinak kayat. Di namot nga rod kayat ti sumango kan kasanay. Taaglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga mala. Saan ka mapukawan ni tinamnama, Maria? Bareng no sangon naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati kong to'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo abangaos. May sa karton adunat. Ken may sa kilo a grapes. Ay na, kababainan kan kasani. Tila may titid mo iti anak ko.
Kadi nakamot kaya tasangwad. Sana balen. Basta ibagamtukan ko na nga inted kao dagita. Ay na, nagsamit mo't dayto agripsan. Nanang, umay kamot mga nun tanay. Maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsi ka. Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kat kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibulang tayo. Wana ngam sangwam kumamot ida. Ano kas tiya sa rungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida. Kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanin tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manjak mo't na. Jak kayat ti agbaakan niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinubyo. At dami na asawa mi agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, jak pa'y nakita tay dream boy ko, friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa o ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan syempre, nasingpet. Anya? Ay sus, di ka una agarapa apren. Narigat ambisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakitan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayak nga dagaram kanyak akasta, friend. Napintasak mat. Patyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawid akit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko mat. Mayat ko ma. Awan mat. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumbong iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Krisa? Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limukmag ka. Iso adandan ni di kan nailasin. Kan nabayagan adita nagkita. Kunakit di ano nag-abroad ka. Uwan, nag-abroad ak edi. Yung edi nagawid ak. Intuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposa. Kasta aya. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Uwin Aljon, si Kangay, nangasawa kan? Baruak pa'y, Krisa. Ha? Talaga? Uwan? Ay, intaman pa'y agmerienda. Pag-istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawid ak mo ten. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. No kasta? Nagkita kayo kun ni Aljon, Krisa? One friend, katay na, ad-adati Marcy ha. Kastaya? Ang uray ka. Di mo't ka na yun nasupladami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipado mo na kita. Ha? Ay na, di mo lam mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo mag? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot. Aklo nakadagos ni Aljon, nagdaton kanya. Nanang, ada kadwak asin mangpet. Ni Aljon, nobyo. Ha? Agmanok na na. Ay, God bless you, Barak. Si katay kadalan ni Chris sa iti high school day. Uwan na. Ay nananang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kapabay. Ay na, basta siya, proud ak unay kan ka, Aljon.
Ay ka naimbag man ta kinayat mo latat ya anak ko nga uray sa na profesional lakas kan ka barok. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa lady crush na. Ha? Ay nala. Ingkakit mang isaganan iti merienda tinobyo manakaw. Friend, kadwak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ako manawagan iti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta tirong mga mayawag kang kata. Pulis ka nga roden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan ni. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Gino. Ha? Asino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo. Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawan da kan. Tagpaili kami pay Gino. Ala, mapantanhan. Aday tan di tricycle, honey. Parahan Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, ay wan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha? Ay, nukasta, adan nobyam. Wan tata, professional ni Aljon. Ay, kasta ka day. Uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, jak pay agpaili, Krisa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan yaw. Di mo ko manibagbaga professional kadagiti amom, Krisa. Kababain. Ay niya kumati kababain iti dayt na. Rumbangkit di ko ma-proud ka Ang mga nibagadang agpalpalastugak. Jacket ti kastahan eh. Very humble ka mat na unay, honey. Oh, katkasano? Tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na kakalin ni nanang mo ang mag-asawa? Ay na, nabayagan Siyakla tagmadmadi. Tawan magusto kadagiti agar-aram kanya. Si kalaang ti kinayat ko, Aljon. O sige. Dumanon kami nga rodan, honey. Ikasano ngay anak ko. Kinilumot ka no akarni tigatangan tayo inton kasaryo. Ay naawan problema iti dayta nanang. Praktikal ti biyag itan. Kan naku napay da Aljon ada tayo lakano tagsasango inton kasaryo. Wen, tasayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan May kawan na. Sa bagay, tinapatag, agkasar kayo, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw. Dakal madgayam to'y balayo, Aljon. Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Ha? Nukas na. Sikat tinaggastos dito Wen, iso na lang ta adu kami agnanay dito eh. Siyam kami agkakapsat. Kat adamin dagiti pamilyada dito eh. Anya, nukas na. Ado tayo ngagkakabalay, Aljon. Wen, bakit? Anong santa na? Sana bali? Ta dabukod ta asilid dito eh. Kasimot ngaming dagiti kakapsat ko. Siyak lang tinamlaman da makatulong kadakwada. Awan trabaho da. Anya, apay ngay adida sumapul iti pagtrabahuan da. Adamot kit di pakipurpurdiyaan da numa minsan. Anya, Isasapay ko ma. Tama ano santiag na dito balay mi, Krisa. Balay tayo, kunak kuma. nagsweldo kan, Aljon. Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldong kanya. Basit lang amin ti mabatbati ti sweldo bakit. Ta, naglunak ide. Kat ibaw-bawas da iti sweldok tilon ko. Anya, Kat ti mabatbati a sweldo.
Agdiretso iti dua aputot ko, iti ex-GF ko. Anya, no kasta, adda ex-girlfriend mo, kat adda duang anak yo. Uwan, honey. Saan kami nga agkaalaan? Iso nagsina kami, ide. Ngamjak in kasar da jay. Tasigagin nga rutin kasar ko, honey. Tagajay anak ko, ti supsuportarak. Apay ngay, adi mo imbagbaga dagita kanya. Sorry, Krisa, ha? Nagamaka kami. Amangan mo sina anak. Ha? Pakawanan lang ko, Krisa. Okay? Kumusta ngay, friend? Agilibre ka mamad. Ay, awan kwarta. Anya? Di ka mamad. Sikat awang kwarta na, profesional di asawam. Apay, hindi na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Ay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Mangibaga ka man kit di, no adda amom apagtrabahuan tagtrabaho ta. Di mo dagiti tattao na pintas, tibiyag ko iti sidong ti asawak. Di mo da, aglaplapo sana nak, ngam di dala mo apasaray makautang kami pa yan. Ta saan mo't lang amin na dagiti putot ti asawak iti ruwar, ti supsuportaran na, tapati dagiti kakabsat na katultulungan na ida. Namin anong imbaga kiti asawa kalumasin kami ngam di nakayat. Iso ano masurunak, pasaray agawidak iti balay me. Tamay stressak. Kat ita nagsapulak matan iti trabahok, kat agtintinulong kami nga agasawa amang isaksakad iti panagbiag me. Kat jakam mo no kaano ang makalungaw kami iti panagbiag me. Alakastan, ti pagayam mo, Krisa. Kasaritam latta ti asawam. Ay aywam, pagayam Krisa. Ibagam anasay-saya at mutlaeng no lumasin kayo iti pagnaudanyaw. Agbukod kayon. Tanoda ka na yun ti asawam iti puder dagiti kakabsat na. Ad-adda asumadot da nga agsapol iti trabaho da. Ta syempre, adda ti kabsat da naman damang tulong kadakwada. Nala, agan anus ka. Anya nga ikat kinayat mo matasawa. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Krisa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your host para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan apod no nagan, tintay ipatangatang drama itangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Hello Mampay, kani Maricel Daligis, Agnes Gregorio Abadita Singapore, kani Delia Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear Manang Biyanang, adda pasaway nga anak ko. Adamat trabaho na, tatangtangdanan ti bayaw na, kas helper itilugan nga ibibiyahe na. Mawan maururnong na, ta idiretso na iti arak ti kwartana. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayo, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti ado. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaon. Na, tamapan ka man nagbulak-bulan buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Day laag bulak-bulan ti pagalistuan na.
Awan mo dengdenggan na pa magbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Gumawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay no pa sa raibati na ti cellphone na balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot asum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon ka di tanbuyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi ag sakit ta ulom buyeng. Kat nahang over ka manen. Kastala ka na yun nun teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man langan ti mapanagpastor na maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni Buying aya. At dayje balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni Buying. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nakmula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahin na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay kat ano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga dakano dim magasan na barkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban matkid di Ang nungay na bartak manayn. Tila tinortorunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buyeng nanang. Ay, saan pa yung araw anak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay, bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Adda di talikod ti balay. Agpakpakan ti manawk. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang, bumulodak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang. Pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulodak ko may iti kwartayaw. Tapang allowance ko laang. Isublik tumat laang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na, ay kat siguradom nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Wala na, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buyeng. Asino kumangay dayta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buyeng anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa ken kuana. Buyeng, asino nga ijay ar-ar mom ijay daya.
At damot ibagbagada nga armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan nanang. Bakay, apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dahil kanot ni subli-subyan na ijay. Dahil sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay. Nuan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Nagbiyahe da kano, adda dinagas ni Buying a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Uwin nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindawng, addan samot ten nubya ni Buying. Kaikit na sayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wan nga rod Basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan na pintas. Basta nasingpot niya, bakit? Wan alakay. An-anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon tumot tayo no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangin dandanon kada kayo tinay taadamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak ka. Basta awan nobyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nubya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Di yu apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't may matlaang amaamuan ti agpaiso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalat ta dita na, Buying. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipanamaya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, aga ala, mga lakalat ta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na, nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan dinakdaka na si daanda kano ijay. Si daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramidin ng jay adem. Nay, ada ka mo, Buying barok. Hala, sumrag ka. Magyamarak na. Aywan, adto itin supot ko amasida. Nay, naggapuan day to ngay. Iti balay na manang ko. Nagpaskenda nga min. Iso na gisuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang na. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ta nakaumay ka manin, Buying. Uwan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nak Buying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang.
Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, Boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adama ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam, di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Urayak ti umno a panawin, a panangipudnok ti amin kadakwada. Apay, Boyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam? Saan pa'y nga ita tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, Boying. Awan? Basta isaganaan ta pa'y anay bagday ta. Saan ta kumabigbiglaan ida? Nay, agbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan tinang. Sige, agan-anad ka, Boying. Tatang, adda na amuak may papanitinobya ni Boyeng. Ha? Anya ka di day tarita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw anak kao. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y lahat ng ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y napudno no saan. Adda kami nanang. Kadwak da tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano aknana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Boying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numangag na kayo tinobya ni Boyeng. Nagado ang mabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na ak itipod no nga ayat. Di kag pampanunot, Boyeng. Nagado ababalasang dita mabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpot ni tinang. Wan tatang, nanang. Nasingpot ni tinang kanyak. Kan ay ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, Boyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako nanang. Di kay matanagang. Tagagut ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kanon ni nanang, Boyeng. Gagangay lang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siya, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso apatid dugam pa iti pasensyam ka ni nanang. Makaamiris to mo lang dayjay.
Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lagi ti matam. Akas na naunag ti pampanunutan. Jak pay la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ngagbalbaliwan. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agin Apay, awan pa nagtalik mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Ngam, Likli ka mga main tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaon ti agkalay sa kantinang biyambo yan. Bun ko matatang. ay, kano nga ron ti plano yu apa nagkasar. Intun umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akit makaamu kayo nga rodanak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamoy ti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talapasan min ti agmulay tinatang. Ala, wuna nako. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang day chay, saan itan, tanapatid kayo umatan kada kami. Awan kanyak day jayan, nanang. Lipatin yun day ta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga ro doon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpet ti anak ko kat maragsakannak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kat ita dumakdakkelan dagiti anak da kat naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan, tigayim mo, Alma. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless! Manang Biyana! Hello, naimbag nga oras yumanan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay ba sa itawan ay drama, kat manipod ka ni pagayam tayo nga gusto, sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Marisa Mangalindan, kastamatan ni Immaculada Santos, kan ni Pagayam Love Hurts. Kastiman ti surat ni Pagayam Agusto. Dear Manang Biyanang,
Kaya't kuman nga istoryan ti stress ko, idin sang patanak ko ti nobya na iti balay me. Ma-stressak, tanaka sweet da iti tunggal maysa. Nang runakat saan damot na teenager, ngam grabe ti kinalailo da. Kat oray sa dino tayan da, kas jay latta ti jarda. Kat siyak ti mababain, gapoy ti kas jay nga style da. Rugyak nga rod, ti agsalaysan. Sige, agnangakan darling, tasubuan ka. Ha? Sige, darling. Ay nga. Nga ka Jima. Nasubwang ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka. I love you tao. My darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Ay, Kindin. Uray dito isangot, ipakanan kag sinsinipit kayo. Di kaila mabayin iti kasta kararamidan yaw. Uray kumano awanak mo akasagsango yaw. Di tatamot. Sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Wen gabi lugar yung mata. Sana dito isangot ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na di asawa ni Alvin kabagis Agustaw. Taga kabangi-bang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda. Insang put na matan di nubya na iti balaya. Masuro na nga raw. Nagisang put iti babae kawampay urnong na. Ha? Anya usaran na nga agkasar. O makwarta na. O matarakin na ababoy apartenda ko ma. Ay kat dagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdaga kabagays. Ang nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Araramidan da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Jak amo iti day jay akaanakam kabagays. Sadsadot na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabait lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store, agmerienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam ang mukha kang kuha na. Ay, kastaya. Ay, anay ko, nagsakit mananda to sa Alvin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga rin nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling. Ibuat ka man. Ay na. Uy, nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti piliang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubam mo tang tinubyang baraw. Unantay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di darling, bumabakan, wine. Nagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, unantay, iso ni Jima. Kaayan ayat ka. Ay, Jima. Iso ni auntie nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, auntie, ta ito yakon nga agiyan. Ha? Unantay, dito yan nga ni Jima. Agdin na kami akasagasawa. Ha? Apay, di kay pa'y lagkasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna. Saka ito agdan na. Ay, antay. Nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti pautang kaw kaanakan. Manumot lat maganganan siyak dito istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para kusina may. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay. Tamabising ka may. Nagkasar dita ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo itipila. Ay na mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Agnganga ka mo, darling.
Ay na, kita-kitaan na dagiti tattao ito kasaran. Bayam ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita ta. Itala siguro makakita da iti very sweet nga gayan ayat. Ay, darling. Kiss man, nga. Ay, unay daytan. Uray dito'y kasaran, kasta jaryaw. Ay, di kay lamabain. Kaslanda kayon, tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw, ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay na. Madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga ron. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kitain da. Nakaisom na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na. Maragsakan da siguro, Tay tadala makakita iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alayan yung takangkanan nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Napay ate yun at teenager iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy te kas di akin na sweet da Alvin kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa iti mapainaw. Ay na may mayat ti kas di adyarda, ngamtay agap apada. Uray ko mano teenager da. Ngam sa mat. Bakit ilakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang may naaputakas la teenager ti style da. Ay nakabagays, adda ayabin nakatan kun inubingan kun ayat. Agin inayat da nga raw. Pati panganan nagsinsinubo da. Ay katalaga kasta gagangay na kabagays. Nalabos mo ti kas di nga style dagi di nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Da Alvin kan jay nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay da? Ngam kas jay paylati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di talagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Pagan ano kumamot da jay tao. Nagangdud. Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na agdaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day jay lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Ay, andan na ka man mat. Tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay, masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman ang naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Ay, magang kayo Anyat kukuhan nyo nga yadwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy! Mangan kayaon! Lumami isang titaraon. Kas kay lagin inarmanayon. Untatang! Kas tati kinaswi, may kinijima. Kas lagin inaram kami pala itiri nami iti tunggal maysa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alag man latikan ng kaon tayo jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kaya yaw. Asino jay kinuyog mo nga nakasure pan, Alvin? Ay, ni Julia day, jay. Kanakan di asawa ni Ulitagkaw. Nairanala naggidang kami, naggapot di store. So, nagkuyog kami na. Anay ko, Mike. Apay nga nagsipak ka? Apay niya mapapasama kang kajima? Gaputa siksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapu daw, napintas kan seksi. Ay, saus. Kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga jam-jamming no daduma. Makitam dita! Ay, anay ko manay. Naglablabos kan. Sa po'y nagsakit ti si Pakmaw. Babaero kamat gayam, Alvin. Jack lang paggarop. Ay. Ewan babae. Kinusi ka lang, nubyak. Apay ko mga biro kakpayla iti sa balay. Kada kang ruday. Agsinatakit din. Nay! Saan nakastaan? Basta agsinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima.
Pimano kidin? Bayam no pumanaw. No di nan kayat, di mo ipilit tabagim kang kuana. Ay, nagpasugnod na dayjay tatang. Ay sinamon, naipon launay. Uray kumaan no pudno nga da babae, nga bawam may. Lambing na la kanya dayjay. Ay na, sinam ki din. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kadakwada. Sana jay di mo unay am mo a babae. Ni G mga ruday ayat ah. Ay, masapol asurota tinobyak tayo aywak. Kurang la iti ayayo dayjay tatang. Kag, pangalami ti pagplitim ngay. Ay, kay nabumulod akan ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinobya, Alvin. Saan na nagaway? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala basit ilkiw may. Gagangay ti agayan ayat, ah? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawi din tinobyak antay. Gima? Ay, Gima, di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay, kas ano kat jakmat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti naramid mo. Apay, saan nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap mau. Awang makinapuno ti pababasol mo kanya. Awang mababae. Si kaati agsuri. Si kaatag sore. Nawinay. Sorry nga Roday. Basta santang agsina. Sorry Gima. Promise. Dakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan Alvin. Talaga kay di nga Jack Bula ka? Ano? Pati bakit patulang? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kanag pa isuma. Ah, dayjay makan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakal nga mata. Asaw na nga panang kitang mitilegs ni Nanay Isayang. Ay, sos. Aga pa padamanang. Wan nga rod, kanayon mo ti panagapada. Ugalit. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga aga pa apulos. Ngamita, agsasarunumat ti panagapada. Wala kay Jayan. Ang kagsubsoblen. Una yun nagitadwa. Pati di takalsada, aga pa da. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da paylaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklod da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmet la ita. Uray sa dino ditan a lugar. No kayat dati agapa. Mabalin lata. No kasta, inaldaw nga aga pa da, kabagays. Ay, huwag nga rot ka bakeks, marang-rengak. Di da pa ilaka nga rot agsina. Anyan, idi damaw, arig nakutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan at takanayon na mga agapa nga road. Ay talaga ang makareng-reng da di balay. Sina di sina, ha? Sakit ti karkari ka mau. Apay ti ko ng pagtatak ko ng kajima. Ah, Kasta gayama. Sige, agsinatan. Naumakmat lang kanayamon. una tanda lalaki. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ayagtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung pagarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, andun. Nita, kung namilan na pang luka, mic. Uray mamin ano ka mga digaws, nagangpap ka. Nakarkaro ka, ah? Na, Di ka pagtututbras? padatalaan. So, di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung topay ti kinaampa mau. Gawa na. Da talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. Bukas tamat la ka na yun ti panagapapayo, Alvin. Chima, nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa'y akayak ko, ah. Jak pag ano da ito'y ababay. Ala nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublime kadagiti dadakkel na. Mandiyak ngay! Ang gawit ang iso. Baka taanin, itultulob mo pa'y laan.
Jak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan dya utang mo kanya, Alvin. Utang nga ipagbagamit. Ada ka utang ko kang kan. At adamat. Nalipatamayan dya utang mo kanya, kaya di agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Wala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Palangay. O magkwarta. Nukas na nga road, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan dya utang mo kanya. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-ianak. Taurayak dya ibayad ni Alvin ni ti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga agawid, taurayak dya ibayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga kang trabaho ito'y balayo. Basta kasi andak ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige Okay lang, balasan ka. Amoyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadaut. Saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay? Hay! Nagangdaod da kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, huston, di mon sarsaritan, itiliklikudan na. Ada makarbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo, sana ya. Idi aday ta. San itan? Agbabawi ak anak ayan ayak keng kuana. Nagalas ti ugali na. Noan niya man timbagbagan ni Alvin kada kayo, saan nga puno nagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga ibagbaga na. Iso tinaang dud, saan nga siyak? Dito pagtutut, bros. Mas dawak nga ro iti bagyak, no apay nga kinayat ko day nga tao edi. Mangutang pa ya. Katno daw utang na kanyak nga hanang nga binaybayadan. Unay dayton nga style yu, Jema. Ididamo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlang nga. Katno iso tinang erugrugi. Ay nano, demon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan ije lugar yu. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yu. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ita. Ha? Urorayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad na kung ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan ije lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy. Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. Malah, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin! Bumangon ka dita! Apay aya tatang. Nakasapsapa. Bumangon ka! Tay karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula ka tinatang, tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko ni Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalay ngap. Day talag namnam ay mo. Tatang. Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mabalin ti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangaw! Uwan tatang. Kunak, no di nakdanggan ti anak ko. Ngam kaasin na tinungpal nakmat, aging ka anak kay patakdaran iti bukod na abalay. Nang asawa matan, katadan duwa nga anak na. Kat ti pagyamanak, nasingpat tinagbalin nga asawa na. Kat agtintinulong da nga agtrab-trabaho para iti pamilyada. Alakastan, tuy pagayam mo. Agusto. Ala, nasaya at mat, napintas tinagtungpalan ti anak mo.
Talaga asa na maliklikan ti panagapa dagiti agpartner. No, agpada dagitoy anang ato ti pride na. No awan agpakumbaba kadakwada. Iso at ibagsak na talaga asina. Kat kasta tinapasamak iti anak mo, kan iti mo na anubya na. Angem sana balay, tapasit laangan tinapalabas dagijay. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Agusto. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parity script, ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.